Welcome to the Leading Site News. Karbi Anglong long nang ke dodu na kukia khaya phan ke AC ang hoi hini ki piponjia long nilitum ASDC KSA KNCA ASDC YF atum pen che don dun thik the pusi pherang ke amai long pen pangdak pon election schedule asam government pen kukia arms group atum isi MOS titoklo tasira so close to kata met terona khai pen tuhan khanlo mainly 5.1 AB. Kaso bangke itu ala akhir pinami sedang jong duna ko ba punang ko ba opos na ko itu. Kasi lahay patak pasi itu togir pasi memorandum da piam lo asam chief minister fan pini through deputy DC commissioner da pen CM akai da kal bang Thomas council akai fatami tum pilo la so patak. Alam the bangke 6 schedule otur along bangke so constitutional long tame particular isyak he fan seat reservation po bangke dake tokti. Kasi no like particular is tribes at fan reservation demand by settlement MOS ke tok bangke dil to hen bangke don nun dikte. Kasi so patha si tum no post dang ko. Atema 60 la council po tabe thallo district dulo tamila hokta so thega mongle. Sa example tum thega mongle. Lasi ajak a development kandu week lahai bangke kena sol bangke tuda puda kene la bangke development ba kena sol lo puthoi pis tamne particular akhi parliament ANC la son claim dai pulang kali dadangji lasi ning thelo la so putha bangke non la 125 amendment puno lahai la long tamel la so ke padu pon bang chokchi apen ke da council do Thomas council do ba NCL tamne Thomas council do lai representative ba authority to ben la so bang chingwai pon state government bangke kena sol lasi pinyeta mi tu la so memorandum ki pidam alam thelan ke lalo SCC KSA la pen KNC la pen SCC youth front line pesi tum lo pidam lo memorandum lo pidam lo he sukti to ami biroda korisu 5.1 AB jitu tat close ba sub close ta সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে তাত ইয়াত উল্লেখ নাই যে 6 schedule তথা হস্ত জনগোষ্ঠী যেটো এলেকাৰ কোনোবা জনগোষ্ঠী জনজাতিক MBC সিট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে তাত উল্লেখ কৰা নাই ইয়াত সকলো ট্ৰাইবৰ কাৰণে যাতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনহে আছে 6 শিডিউল ট্ৰাইব ST হিলছ ST তথা শিডিউল ট্ৰাইব সকলোকে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এই কাৰণে ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰলি এনে ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কৰাটো আমি বিৰোধা কৰিছোঁ লাসি এটা 6 শিডিউল বিৰোধিতা বুলি ক'ব লাগিব বিপৰীত বুলি আমি ক'ব লাগিব এগেইনষ্ট দ্য 6 শিডিউল লাসলাম সিতুম চিঠেল মন তাসিরা সবাকে চকসি পুসি পুদামলো লাপেন কে লাদাটা রিপ্রেজেন্টেটিভ বাকে আসাম গভর্নমেন্ট বাকি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ডক্টর রানুস পেগু লাপেন কে এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি রাজখোয়া Walam situ Raskhwa pusim to Tiwari Ajay Tiwari pasi additional IAS alam si dak representative signatory witness also subsidies on behalf of state government ala tum dudun lo kasi laso MOS putha bangke laso mangin itum asongi bengi cedo dathima itu sedam lo last since 1960 pel lo autonomy movement bang nang dulu sabi no puto bila so 240 article implement mela ta kwalu ne ki sungki boy la sila autonomy la autonomous state la ala tabe la suka create la solong si kadu ta responsible lo kapa tuje pan kali po la baka another problem ba ka create associate ko Pandora's box bile tu pudap na ko la so bangke abida claim le dana ko la bake hang ju pokrang kadu ta ke do autonomy la so thanks lo ko po la so bangke kali dana ji kasi la so tong silo bila mila so alam thi na pachiri lo pel la so bang pachi tak ko ni vansi chone ni pon atum han involvement people noi mati ngel jung kachiri atengke Karbi Anglong Autonomous Council phanta lapen di Basau Autonomous Council phanta lapen konsal pompe they were not taken into confidence social organization phanta majawa KSA phanta KCS phanta Karbi Lamena me phanta chingwai pompe latu di masa dong apex body dugo mati hadakta men sit clip PG pusata pa ai koto citok poni ta arjuan ka arju poni neli tu macini ateng ho dakta di masa apex body tum pata konsal pompe parju pompe
Jola selahai kat dua pangrum pet sini itu pini abang ke Assam Chief Minister panta through this sini itu pilo memorandum lapen ladak Karbi Anglong CM panta ya CM di mahasawa CM hana pipelang pipo ada hedo cara masih itu pipelang ada tak pipo masih pini abang ke labang ini panel itu memorandum kipike lalu anang itu media through di non latuma MLA dak dipu bela latuma ne lituma MLA lah odi sike khaya song paite dipu ben MLA nang man log mati langsung menit sita non daka value dak a voters lo pusi daka dipu MLA nang ke man log mati ta langsung menit non hamani purs dulu cara purs dulu ne tum ke daud bang ke langsung menit dipu a voter list retain bom lapen hadak ta duet lo hadak more than ningan thom ke hadak duet lo pulote hadak ta voter list duibo ate election batai tin dak theklong leke vote nang chi jok dong panel theklong le nang litum theklong ma pucho except 2000 pe miyong 2000 apian kali pong theklong nang ki jo ne pe election adu jo lason lasi lake example lo lason dak thak aku ki du pitai da lasi double voter list lason bang da doubt nahi lasi proper survey nahi latum la survey kali pulote non ke do tanga voter list ta chok ma chok ke ma doubt do koglo la son example lage glaring example lo khaya song gaite daga dipu LS segment na voters lo election ta dakna se ke thodon lo MLA ta nang man lo sta non ke alang li bang ke hamani pur sidu hadak ta voter list lo amen dulu la seningan thomkep ningan kono ne dak wang veta ke election ke dambom lo mati nelu tum theklong lalang hadak manipur voter list ke so daga bang ke theklong le ta khadu beta difu MLA se mantan ke daga voter list lo kita tang batai ko ane election ke abang le lo mani pelo hadak se vote jog bom lo manipur se ase khayas song gaite example bang ke it is only a tip of the iceberg lason topik lang tai mene lase men la pu e court chitok wera ta lage chok chedati proper investigation do nangila laisiala hiniala ma bangke nilitingi pukang tunga bangke next alama bangke non autonomous state main issue hai lamat si solve selang mati genuine issue lo long standing ajir ding pen lo SCC tum si 17 May 1986 pen movement ke pangching chot mati seta hola 1960 pen hutta FSLC movement hutta karbi pen di masa tenta dundong mati pulote 1986 pen chole hemple ke karbi akhe di masa khe me kar I kalilu hala 1960 balang sa prang mata kamata tang dolo menit non la bangsa problem ninge solve selang non aka break a problem ke solve amen pen la ke problem ke solve kali it is a Pandora's box a problem ki misi nang lang dupo la la selang so gaf la sona problem bangke la sona issue bangke state government adunta matha theda da sote pobangsi nelutum SCC youth front KSA KNC to me kamatha this year true lo oh bela chief minister phana bangke kathe all member nam ke this year true se dam pomate kan pakela CM phan ke direct sikilo hene